Good morning, everyone. This is Urhobo Bible reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 8, verse 14 to 17 in Urhobo language. I'll be reading Matthew, Uyobi Royi Herere, Awo Royi Yikweni, Rite Yikwegbibre. Verse 14. Oke ri Jesu, riwote uwemi ri Peter. Oni aye Royi Komwa Oga. Verse 15. Odabe obote emiawena degwekpo. Odevre odegbe odiboke. Verse 16. Okire omomo woti edemu ikwobo ebu remwa oga brore. Odesimi anyi Odabe otare unu ge erire idebolo boebu ya. Verse 17. Rere aruemre re azaya womrasa gba rotane onyin mu ojaga ve emiame re aware wa. Thank you.